Dokotela uyaphila? Ngiyaphela dokotela kunjani? No ngiyaphila nami ngicela ukuthatha leli thuba leli ngibingelele esizweni sonke na international ngoba England bayathi buza nini England kodwa ngiyabona ngibaziba nje ngana ama comment awubuka yini bakufuna le ko America wathi Dr Mnguni kanti asivasheli ngani thina la eAmerica sibingelela abantu ababuka le video lena bawu like njalo ivideo baciphaza osascribe benza konke dokotela uyaphila ke sibingelela abantu ke manje Sibingelela bonke abantu babukela iReal One TV nalababukela nezinye inhlelo siyabingelela amakumba manomhlaba sisho nokuthi hayi still siyabahlonipha still siyabathanda futhi manje dokotela abantu baphesheya ukuthini ngabo dokotela abantu baphesheya njengoba sesishilo ukuthi November ufuna siye lapha eShayina sesiyawubona mase singale kweShayina ukuthi kwesiyefika lingaphesheya kwezinye ilwandle manje lapha eChina uyonzani dokotela uyoxazulula izimpi ezikhona noma mhlambe uyokwenza okwenzana abantu nje abathile ngicathi ba11 baqelile nje ukuthi ngiyobasebenza njoba these days futhi ngiphinde ngase ngiphatha lento kuthiwa uvulubekene abantu bafuna ukuyibona live lento futhi lento mangwazenza Cape Town uyozenza futhi lapha ephesheya uma ngaba nje amabhana wazovuma ukuthi ngigibele nawo abafana bami kodwa nje I'm sure ngoba babonakala bazohamba without bahamba free of charge bona wherever I go no passport nothing abana passport bababona sebekhona nje uthi abafana sebefikile dokotela mhlawumbe umuntu oqala ukubuka le video le asichazele ngovulubekeni ukuthi kahle kahle kwenzakalani lapha uvulubekeni noma negama lakhona ngase layikhulumela uvulubekeni ufika nje wakhe indlu ayibayo kabasebaningi abantu bayazakha namanje izindlu wakha indlu nawe yakha lendlu ayibi inkulu lendlu manje abantu uthola sebakha ama bed sitter kana lapha we need just a one room mase kanje uma isquare unganza u4x4 yes uthi komunye yaba inkulu kangaka nesihlale silwane lezayilwane kuyenzeka ukuthi umsebenzi ube mkhulu kudingeka ispace sokuthi nazo sikhona ukulala ukuhlala kuleyo ndawo phinde sibeke lento esiyibeka la qeleni kwakho so siyasidinga ispace vele mawakha le yanto 2 mawenza uvulubekene into yokuqala lofuna nje uyilandelele kahle ukuthi awuyikhokhi imali yavulubekene ngingake fika imini uyangilayela ukuthi nayi imali yakho zivumelane ukuthi sitawuhamba kanjani siyomfaka vulubekene so akuyona into nje ongathi angikusendele le mali kade sibalekele indaba yokuthi sizezile izinto ongayizolo uthole ukuthi mase afika ekhaya umuntu athi hayi dokotela akusebenzi dokotela kungihambeli kahle so uvulubekene uzokhatha yonke leyo nkulumo ngoba ngisuka lapha kakho lento seyivela icalile isebenta ngisuka lapha kakho sivele sewuhappy so uyakhokha imali yakho and uyayibona phela lento le kumele vele ukuthi uyibone ngoba sebalekela kona ukuthi kungabe nje ukuthi wevulubekene mhlambe inyoka ngeke ngasho ngathi uvulubekene akuyona inyoka uvulubekene akusona isigubhu uvulubekene akuso ibhodlela uvulubekene umbona ngalelanga sowunaye uyakazi ukukhuluma naye umuntu yes njengoba sike sakhuluma futhi sathi sikhala ngelanguage barrier ke kodwa nje uyezwa wena okukhulunywa nawo ukuthi kuthiwani okay yes otherwise ngoba njengoba ngishilo ukuthi into engakhiwa mhlambe endaweni lakhunywa isiZulu khona uthiwathi nathi sibuya nako le language yako uyashwambuluda kodwa nje uyakuva ukuthi kuthina kodwa futhi lento le okusuke kulethelwe yona kuyayenza imali cha uyayibona imali kulesikhathi lengisuke ngase Cape Town nangakhumbula ukuthi 28 March kufanele ukuthi ngabe abantu base Cape Town sebashilo ukuthi yazi kuthini iyasebenza ngelanga lalo umuntu simfuna kambi kodwa cha ayikho into efana abantu basolo namanje bayakhomenta bayajabula ukuthi still thina is happy okay so ukuze mina ngiqualify for uvulubekeni kumele ngakhelele igumbi leli okhuluma ngalo lincane kahle ngilakhelele kude ukuze izingane zingangeni kulona yes ngoba uma wavuya lapha ngizokubuza ngithi uvulubekeni lokuthi sithi ngivulubekene uma ngabe sekubonela omunye umuntu noma sekungenela omunye umuntu longasiwena akuhambi kahle okay ngede sasho ukuthi kwentekane emoyeni but akuhambi kahle ngoba lo mlosi wangaqiniswa usuka ngekho ready kubonana nalento la ayibona so sithi ke thina kukahle ukuthi kuye wena wedwa wena loqinisiwe wena lokhochiwe nokuthi udaba obukhuluma njani nalento okay imali ke cha ayibuzwa kuwena noma kanjani nangabe nje uthethe vulubekene akufani nazo zonke lezi indlela zokusebenza ngemali mawuthethe nje uvulubekene imali
basezovela mhlambe laba abafisayo ukuvela bakukhuluma indaba yabo ukuthi okay thina sibonile kithi kwenzekile kuyenzeka futhi. Okay, kuze ngiqualify doda ukuba novulubukeni kufanele ngibe umuntu oyisebenzelayo uthisha, umuntu osomabhizinisi, umuntu onama-tax, umuntu onjani? Angiboni laba labahola kancane ukuthi bangalunga la kuvulubekeni. Okay. Ya la ngamana ababoleka iloni lapho. Oh ngenxa ukuthi nawo unzima iprice ya le price ivele nje ayisinhle kumuntu losazabalaza. La abantu lobabalako incumbi yabo asalungela luhlanga lwemali. Okay. Ya kula lapha kulunga umuntu losavuthiwe ngalathi malini. And engikuthandayo uthe akakhokha umuntu nje engakamenzeli. Ukhokhe sekubona. Angifuni futhi kwendeke kanjalo. Angifuni nje umuntu wakhokhela into yangayathi. Angifuni futhi umuntu akhokhele uvulubekene ngoba one kuyicost kwakhe indlu. Kuyicost futhi kusuka kwami la ngiyele kuye. Kuyicost nokuba khona kwami lekakho ngoba one mina ngisajwayele ukudla imfino so kufuna ungisethele ngidle kahle. So ngiyakhosta nje ukuthi ngavailable lekakho. So ngiko ngithi angilunge ukuthi ngingasuswa ngumuntu la ngihlomatha imfino le ngibuye la senginedinkinga la ngiyabona. Imfino mina sengayidla njengesalad ayisangilungela ukuthi sengingadla ibe ishibo. Yes. Okay. Hayi cha ngiyakuzwa. Manje ke ukhuluma indawo enkulu la yohlanga lemali. Sho uhlanga lemali abafuna lona, abafuna uvulubukeni. Bangaqala kuhlanga lemali nje bakhuphuke kanjalo. Ngike ngathi mina ekuqaleni ngisakhuluma ngalo uhlanga lemali usefika. Ngithe mina uhlanga lemali kufanele ngiyona indlela yokutesta lenyanga ukuthi inawe nema powers noma kayinawo ngoba uhlanga lemali ngilona lukhona kusuka nawe phasi from the scratch la wena usimo sakho sicinzetheleke khona la into njenga lo ngikhuluma nje nyalo kunemuntu nyalo uthole incwadi iletha imtshele ukuthi icontract yakhe emsebenzini iphelile. Ngikhuluma nemuntu nyalo ukusasekuseni yenkantolo yo divorce. Ngikhuluma nemuntu uthanda ukuphuma eDanyana ubuye ejele akawekho ama resources anawo outside wahamba 15 years ago uyefika nje namhlanje abantu amawada amehlisa ambeke ekhaya mhlambe nangabe bamlethe ngemoto yamawada but uconfused ngoba neatmosphere akasayijwayeli neyingane ashiya singenantshwebe sesinentshwebe so kukuningi ukuconfuse ngila udinga khona uhlanga lwemali ke lapho because as uconfuse uhlanga lwemali lokuhlambulula noma ke lokulungisa impilo yemuntu lo confused. Hayi uhlanga lemali nami ngiyaqualify doda ukuthi ngithole nje ngithi nginyusa ama views. Yes. Noma dala nemali kuphela. Uya qualify because uhlanga lwemali lento ukuthi usuke nje ku step 1 uye ku step 2 because abantu abaningi manje bese bayakuphambanisa uthola umuntu uthi usuka la kimi ngayizolo ngakusatha sokuthi ihlanga lemali usebenza emvasikhathi kanani lalela ihlanga lemali asosethwalo uhlanga lemali yinto lesebenza nge-money attraction kukhulunywa ngemali le wena nemali niyavana nibe into yinye kodwa ke uhlanga lemali la sewunale mali usuyasitakala entweni etiningi imishadweni yakho ebandleni esigodlweni kuphi ngoba la unehlanga lemali yinto lekungenisela imali ngale ndlela wena lophila ngayo. Futhi mangabe mina ngiyokwenza ama negotiations nomphathi wami mhlawumbe sekuphelele icontract yami sisetafuleni manje siyobona ukuthi sesoholana kanjani going forward. Kubalekile ngifike sengicuphe ngohlanga lwemali lami la ukuze lento engiyifuna yenzeke. Kumqoka kakhulu kodwa mangabe kuyinto ya one day tournament mhlambe kuyinto lokuthiwa yanamhla kuphela khona enye into engibuye nayo mangifika yesterday kuthiwa umlinga senqoba. Umlinga senqoba ke ibhodlela elincane kodwa lona bayazi abantu abaningi ukuthi kwakhona into okuthiwa isicabo. Wayesetshenziswa kakhulu ngamajaha amadala mhlambe makawushela intombi noma abekwe iqala emphakathini noma aye court bekafika yithi nje lento 1 yithi 2 bese yakubheka emehlweni liqala lishabalala intombi ivume yonke into yenzeka. So ngibuye naye ke umlinga senqoba la kade ngiyekhona ngoba ngingaze ngikhohle dokotela 3 August ngoba umlinga senqoba uyabesebenza kakhulu ngo3 August uthembisile udokotela wami lapha ya eKenya ukuthi uzobe khona ngiphekelezele ngo3 August ngabe kune special la ekhaya bamazi ko ubaba wami abantu abaningi mhlambe bazoba nethuba lelihle lokumbona 3 August dokotela lapha ekhaya Potchefstroom emthwalume emathuleni kuyabe kunenanginjana kune special lesikhulu la kutabe kubonakala khona nomlinga enqoba edayisa umlinga enqoba ke ngaleli langa leli uyaba ngafani lehlanga lemali ngoba uhlanga lemali siyakuhlola
siphinde futhi sikugeze uphinde futhi sikuqabe kodwa uma utothatha umlingo esenqoba singakuphosela umlingo esenqoba akudingi ukuthi uzufike for ukungenela ispecial singakuphosela ngoba umlingo esenqoba uyaba u3000 rand uyabona lokusho ukuthi uma uregister nge1000 so ukhipha 2000 ngalelo langa sesiyakusendela umlingo esenqoba umlingo esenqoba futhi yena ngaleli langa leli uyabe ungangifuni abantu bese bathi ngize ngizolanda umlingo esenqoba bese uthi manje mina bangigqumanga manje mina bangigezanga uma uzothatha umlingo esenqoba akukho kunye okwenzako ngoba umlingo esenqoba yinto oyigcoba umoya wenza lokho okufisayo kungabe uye ekhasino kungabe uyobona ini kungabe uye enkantolo uyafika uyamkhulumisa nje umlingo esenqoba ngeke sithi umlingi uyanqoba. Okay mhla ka3 August uthi ke kade ngibona icomment manje ithi ngabe lo August lona wa this year yini bekhuluma ngo-August wa last year yes futhi le video kahle kahle siyenza ngo-2025 yes uma uyibona ngikhambe next year wazi ukuthi sikhuluma ngo-August wa 2025 yes ukuze ungadideki umuntu masebona ngoba la last year asishongo i-date sathi August nje dokotela kufanele sibantu bathi ukuthi njalo ngomhla ka3 every year 3 August ilanga la dokotela noma ungaba Monday ngathi u-August dokotela why ubamba ngawo kwenzakalani u-August imfihlo yadokotela ku3 August ukhulunywana ngayo kodwa nje izinto zadokotela amandla wakhipha kakhulu ngo-3 August 3 August ngoba angifuni ukukhuluma kakhulu ukuthi kwenzakalani but 3 August wonke eminyaka udokotela usokwane special this year uzobe ungahambi wedwa uzobe uhamba nenkunzi malanga yaseKenya this year ngizobe ngihambi ngedwa ubaba uthembisile ukuthi uzobe khona and Nkosi yami noma ayibona le video ngiyaqela ukuthi angangijabhisi ngiyaqela ukuthi abantu angabajabhisi akefike abantu bafuna isandla esisha abantu bafuna ukuphumelela abantu bafuna ukuba nemali. Okay le August safana sikhulume kahle sigxile kuyona njengamanje besakhuluma ngani ngovulubekeni yes cha asiyivale ivideo ukuze sibuyeke manje sesizokhuluma ngespecial ke sisichaze ukuthi kahle kahle lesi special lesi yini ezobe itholakala lapha ya kulungile dokotela singaqina kule video lokwesisikhulumile enough but bantu aba understand ukuthi uvulubekeni usekhona luhlanga lwemali usekhona ungasalele emuva kule zinto letimbili. Okay sibonga kakhulu inamba zadokotela khona ku screen iya WhatsApp iyafoneleka so uma ungamthola ocingweni mu WhatsApp umshare message ubhale uqede ukuthi ufunani noma wenza ivoice note ungathi hi hey udokotela ubhiza kakhulu oh hi hey uzobabona ngesinye isikhathi. Siyacela ukuthi abantu bende njalo bangavuseli kakhulu bangabingeleli kakhulu kodwa abakhulume lokho abakudingayo sitokhona ukuthi basizakale masinyane. Siyabonga.